Tunchum Miss Universe Mizoram atana kan the chwa asak minga chang ringota lungdum zau Meitei mel chali nung chang moi mi pui soi ngai lo le alang lo ruama harsa taka shing nun lo fight chauve chin Iflin za ching pui chu kumin kumsang ni som panga Miss Universe Mizoram atana the chwa ani a Iflin za chingpui chanchin media alang lo ruama thil thleng tam tak kashiat hian min hne ema wangin tunchuma hian he nula chanchin hi ziak fung choi me win kan lu chil hodon ani Mizoram timing chatura a thei to pake ron pen chuak Iflin za chingpui hi marchninga kumsang ka zakwa somkwa pakwa khan pusi larim ruatale pilal jam kungi te fa pani na ni turin alo pianga an unaw hi pathum ni in u meichali naw mi pa aneya an chungkwa hian sai khamakon aizola an khosa ani ziona lama chuan pa chunga University College changin BA Philosophy azir chwaka MA hi Sociology subject ka Indira Gandhi National Open University achangin azole to boka competitive exam tura imbuat sai ani lain tuna hian mizo model wanglai mangmek zinga chiar ani bokani Iflin hi Meitei nal tak nima se ahuna chuan siam shak mai ni a lova ti te mangkho ti te thingzar thak ti angreng mi patna akan ngai sang sang te hi achem kalna tak ni om takin ahni so em vek mai nia o an chung kwa hian mualung thuwa huan ram nein heng an rom kalna te hian Iflin po hi akal jing ve hle china hlo thole ramdang na chi sang sang thok tur hian a chung te na thok hi puin azui ve fo china tho she nei lo mi ni in an huana thinglian tak tak te po apu ve fo chin na thole zirlaya aboi changa ni lo chuan an chung ko ges la tu berani a kholaya te po apulop lop mai chin Miss Universe Mizoram ni turingot po hian antin munti thlerin atan chuan chauphak rwal ni loma se benge se rundung ti in aron ar khothim dai ve top mai ni a Miss Universe Mizoram sangni somni panga than na hi meni khat sangni somni panga khan Novotel Guwahati nei ani a ta chuan sai khama ko nula Iflin za chingpui hi Miss Universe India in elna a Mizoram IO tura than ni in heta hian Miss Universe Mizoram ba ka Miss Universe Assam Miss Universe Manipur le Miss Universe Tripura te than an ni bok heng state palite tan hian Miss Universe Assam State Director akum na ro im song chuan audition hi athengani Iflin hi Miss Universe Assam sponsor zingami Cats collection atana Photoshop ne ngal tura than big mi pani zinga tilin me ni nia photoshoot anneya me ni thuma aizol panin alo holia Miss Universe India finalist zinga Iflin hi alangsar pol ani chauchar chara MUI promo shoot neya Jaipur kaltur zinga po than big zinga tilthein mase Indo Park war wangkhan Jaipur airport khar ani ta ka wangin shooting hi cancel le ta khani a Iflin za chingpui hi peasantry a mi khwalo tak mai ni in Miss Mizoram sangni somni pali thanna akhan first runner up aloni to a tin Miss Pachunga University College sangni sompakwa a first runner up loni to bokin Miss Chapchar Kut kumsangni sompariat khan third runner up aloni to boka hetiang experience nei thatak le bunru main Mizoram IO tur hi Mizoram mai ba ka rampona pageant fans te an phurin Mizoram mi puizong zong te tan po aphur om le a nikum lama rone puin Mizoram tana placement alo mu to po chom nung thenge tura be se san ber polani a Mizo mi puite po in vote le kan pui theina danga thei top chwa pui cheu kan tum don nia Iflin za ching pui hi ni somni pasari thanga sangni somni panga khan Beauty High Academy New Delhi training nei turina kala Iflin hi National Beauty Pageant Mizoram IO kal to te zinga phailam Peasantry Academy cha a training masaber ani dona Mizoram tan po beisei asang le zwal le ani heta hian thakhat chung training neya acham nuwa Mizorama lolet le in
Miss Universe India in Elna Machon Turin, July ni som pasari khan, Indoor Madhya Pradesh Lampanin Akala, Indoor Mizo Welfare 10 Lo Muakin an Lo Mikwala, Atuk July ni som pariat khan in Elna an ne na mun, an wine resorta, Alota, Heta hian July ni som ni pasari Teng Chamin, Heta chang hian Jaipur Rajasthan Lampan lein, in Elna na chung zong chu Jaipur hian acham to donani. Miss Universe India preliminary competition hi August ni som panga voina nei ani a August ni som pariata grand finale nei tur ani ang National Costume hi HM Mingmoi le CNC the Mizo 10 Chang Havin Lasilal Nu chung tin leri inspired an siamani a mu anwamin ama hian amoi pui rep boka du thusam thala stage ha an civil tur chu mu acha komin phurom rem to takani preliminary le final a ero glamanan te gown chop chwasak an hathungang in elna nei chunga outfit partners te chu Barnadian Fashion House Malhui Pearl HM Mingmoi RK Atelier Jenny ZLS Boutique Streetwear Aizol Rent Little Miss Hangzhou Thul Jojo Mar Akhe Atelier Emily le Abisak Jewelry Partner CNC the Mizo ti anni Mizo mi puin kan Mizo Nu nge kan support zialan tirnan hian thil pakhat che ti thei kan nei ve a Miss Universe India page in iflini thalak an lo post reng kan lo share chiama kan lo like ve hian na satakin kan ram ai o tu kan puina ni a tin social media engagement like share comment manga sub award don thei a omnola wangin mi puite thei top chwa pui turin kanin soma nikum anga Miss Popular than na tura an lo post le page 1 top 20 then theina ani nge arin oma Mizo mi puite thei top chwa changwa le turin kanin somani tundin muna chuan Manipur bokhi kuminpo engagement lama kan tuklo le ria ma se kan la in thawlu tuklawa wangin Miss Universe India page ha iflini thalak anrom post chwa hauso walike sakin lova share sak chur churang u Miss Universe competition hi ataf chau MMA India rammai ni lo khovel huap angpo a pageant lian zwal te zinga mi ani angin tun kumngat phei chu competition hi ataf zwal MMA kumdanga ni som te nei chin kha kumin chu thakhat chuang nei ani dona tuna hian Carlina ni chavin ni som pariat tho chanjana grand finale ani dona pijan dang than po hi ni som vel hi ani tlang pui china atam bera ni som panga ain arei lo chin zan khwa a shooting te po nei chin ani a zan ni tlai war te po an nei chok hetianga ataf ema wangkhian contestant te pahni phei chuan anin nuk dok hiala an taksa le riru in atin lawa wangin iflini po achau ve chinama se tum tiru tatin pathian chakna ringin Mizoram tana thei top chwa hi angai poimo perani tun competition talent round anneya po recitation pathian thu ngein a performa no panlai chang to a recitation competition a tilchin ni in Sunday school in khompuya po recitation hi asoi china he competition atil don hian namlam le thil dang te show a in pathian thu nge manga recitation soi hi aril ruwa alen tla ta wangin atita ani India State Shang Pigeon fan page lian te hopon iflin hi tun competition a hian anda sang VMM vekti Asia theya pathian zara leaderboard predict na shanga po alangsar pol ani chauzela North East achang chuan strong competitor ngai pol ani ve ani top 20 alu theina popular vote te po ron post fat ani dona like sa thei topin Mizo mi puite minlo chan pui turin kanin somani Miss Universe competition atana donation po khonme kani a he donation mu tam hi apoi mo na chanchu competition athen sa na shil thei ani awangin apoi mo ema claim lua umlo tam lua umlovin he kan Mizo Nu la apmangai Mizoram tana thei top chwa ve mek iflin za ching pui kan support zia lantirnan hian kan nei rem chan ang tok ilan ve zelang u cheng za tital po kan tho khom khan aming chiat lo na tok chu kan donate ve the ani ti sia in thalaka scanner kalauda a hian kan nei rem chan ang kan lo donate ve zel donia engponi se beauty pageant shang Miss Mizoram changa chuak reng a hian kan soi mai lo tur chu
amos ms dong zwala veng hlui aizola cheng hi ni a ani hian miss pigeon shang te hi alang lo ruama the top lo chwa pui thinin kumsang ni som pariat khan mega mister not isa lotel to in hemichum hian tuna cg entertainment nei tu pa omte cheng kwaltinen antel ho nge a kumsang ni som pakwa achang khan mega entertainment noya Mizoram state coordinator ni na chelin Mizoram IOA mega misle Mr North East audition te boy puin tuna mega entertainment noya state director ni na achel meka nikum lama khan CG entertainment tinen thokhovin glamanan entertainment noya Mizoram state director ni na achel le a kumina chuan contestant te personal manager ni in Miss Universe Mizoram Evelyn za chingpui chau ni lo Miss Grand India first runner up Vanel nun tluangitan po in elna atil do na changin a personal manager le Miss Grand Mizoram team te khai pa berani a ani hian phak a phu tak zetani ani baka hian kan soi mai hau lo tur amuna boy pui tura zuk khenchil rup mai a manager amos phena hian mipoi mo em kan ramta na mihlun ama po a kan Miss Grand vanlal nun tluangi ve an competition chung zonga boy pui tu le cheitu kan Mizo makeup artist mithiam chuan vor makeup by rot filangei mai chu tuna hian iflini competition chunga boy pui tu le cheiturin a in petop maya Rot fela hi kan Mizo abik takin pejan lama kan nula te boy puya nal taka an chwa theina na ain pek zona hi aro puin a hlu kan ti le a chuan om tak zetani tuna chuan ka ni chung chuang iflini competition nal taka alo chwa theinan makeup by rot fela le a manager amo sa hian chan anlana sa zwal le a kan Mizoram timing chaturin iflini phena mipoi mo tak tak pahni te anni ti hi kan theihil lo a chaang Miss Evelyn zathing pui hian competition anchan ma achang dei to khan ti boy tu aneina sangha le a state dang notice ami aming chu soilo maila chungte po chuan ama hi anlo hu phur wange chu kan chelawa ama ril ru nual na tur le a confidence thau vek na tur khopin anlo be to a notice atel tura po hian aniam berate anlo da a atlin lo na tam takte ron soin story ate anlo mang to a chutiang khop chuan anlo hu phurani Mase chu vision page note yesami chu tianga be ani ti anshia chuan kan unaw zo na thlak ten wachanin an wahawa anua ronin soithiam le in a story te po a delete fekani hemi note is vision nei tu hi Manipur Meitei mi nia shiat ani bokani Mizo mi puite hian he kan Mizo nula Mizo te timing chatura ron pen chuak Evelyn za ching pui hi kan support angai tak mewa tundin muna likes le engagement a hian Manipur te hi kan tluklo ema theito pachan kan lak pui angai ni Evelyn hi amela cha ina piana nal ani satlia mailova a thinlung moina zongzong hi thuwa zia chwa theini sela hlaphwa thiamin lekha pheka adu to kathuma meiche moina aziak chuak angle lemziak thiamin meiche du omna zongzong pho chuak tura zia fung manga asong bol amoi lo lai anodri a mi pakhata du omna zongzong achung khoma meiche nal tak aziak chuak ang mai hian adu omna le moina hi jingni chuak ang mai a fia kak ani a awahan piang van nei chung chuang em amit meng chu akul ria fia fil fai takani amenin chiang taka amita enani chuan athinlung nem tak phena tumru na le thorim na bedun atum e lauzia ichhia thiamin karing amuile narngul te chuan uluk taka duan bik anni ti anem ngeta avun ngaudan tok em mai te chuan mit chau ni lo thinlung afan rai theizunia asak ruang tlontlai nal tak mai achon ban zuinal tak le abop inwa fulu tok te hi o mi pate lungphu tirang thei khopanalani achiangani akong fek nal em mai le apian in khai thezar mai ti hian siam tu them thiam zia hi soilavin thu in ashil tel kantilau theilawang fam kim lo na khovel engkim kanti a kanin te tlin lo fo na khovela hian ani zong amoi chung chuang bik lut tuk ti hi thudik tlem te zinga zia ka del kil tham thudik chu ani ome apian mangle sakruang en thuak po anal a phena atum ru na te ator chwa tak te le apal tang to zong te hian I moina hi anwan bel chana sa em enchian le bel chiana moi tul si hi siam tun du om na hlira a chei moi bik ani em ti hi ka zona ani e